Keceng si kardom kadu kawe kar British 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tamil pen pinila so video long nali tumpana ki wan pila bangke Amrit Brikshya Andolon new registration labang so update aputhak si na wan pig lo nali tum la so video long si klardak mate detail salam labang ke thek pon long ikpo nali tum la so YouTube channel subscribe kilang pole subscribe ikon la pen video nali tum share pon ikon tang non pathek pen Amrit Brikshya Andolon new registration aputhak le lang pon nang la pen che than pon nang Tangde non pathek ben chethan polona Amrit Brikshya Andolan new apply 2025 isi hini update aputha napen Amrit Brikshya Andolan kopima la bangke nali tum chini type la bang so scheme la bangke government hin bensi paklang polno la pen hola sud alang litum akimang la bangke 1 crore an atheng pia claim ke ponji pusi 2023 aningkan pen Cheng poniklo lapen thengpia rong labang kedak thengpia rong men dolon ani tum thek ponong ingsi sal lason tak si holong dho mahogeni gamari gorani lapen kapre kapre thengpia men dak aklim stame ron poniklo kedam tang hostame lapen ali bang kopilo plotang te nali tum dak thek longji participate receive res 100 for each sibling planeted with photoproof and an additional res 200 in the third year if the plan survives. Kasi napulol labangso scheme ba labangso Amrit Brikshya Andolon long jong si registration dun lo pulotangte lapen thingpia claims tame e pon lo pulotangte photo laki e hot photo bangke click nang po mate photo uthai nang po lata photo ka uthai nang jis tame kala geo taking mate geo lason map camera pen so uthai nang po pen uthai det pen ali tu Amrit Brikshya Andolon a website ba application along dam pen tamen ali tum upload nang po upload lo pole nali tum la pharo isibang long ikpo la pen pharo hini kilong ponji la bangke nali tum pinning jo se example pinning jo silas bang so thengpia claim e pen la nikan thom laki e la so thengpia claim jong si reng thai pulo tangte nali tum pharo hini an long ponik po lapen komama tum si la Amrit Brikshya Andolon la bangso scheme ba te la long registration dun long sima pulo tangte individuals atum stame registration dun long lo individual pulo tangte la son sakuri bakuri kawie tum stame registration dun long lo lapen ason athak dak SHG mate self help group lapen asa anganwadi VDP workers lai tum stame claim dun long lo lapen dotula tea garden workers lapen educational institution lapen community groups school of the chok lapen la tea gardens worker lai tum the chok tamil Assam arlo kedoklung abang pum mate abang pietum nang ekpo lapen key dates dak expected for 2025 mate la so piningan ingkan la bangke cheng pon pelang stame kicheng ponji la bangke aningkan wangke non son la July chiklo malam pensi cheng pon ponos stame non bangke kopia ponne la so chiklo bangke cheng pon penet lo la si la August malam pensi cheng pon pota hai lo la bang so I think pi la so process la bangke lapen photo upload sisteme August malam se upload nang ikpo lapen Plantation Day kamaniji la bangke 17 September 2025 ahot si ona so si Plantation Day bange kamani ikpo lapen koson si registration nang zima la bangke nali tum kedam tang hojong si registration to nigalo pute non re-registration bangke nang nelo nali tum renewal anda chonglo lapen nali tum la aba.gov aba.assam.gov.in labang so website long dam nang po lapen hodak nali tum la new registration po option long igi nali tum personal details bank lapen mobile Aadhaar photo lahai nali tum upload thai pen lapen nali tum la select participate dak nali tum example SHG individual nali tum copy pen ma jong se sakuri bakuri kawia tum la pen apo school pen nali self help group pen pul self help group nali tum dak select example la pen individual teacher pul teacher la bang kan nali tum ke dam tang hostame nili ka upload tanga video lang lo pul nali tum chini igje la select na pul la pen submit and verify OTP submit lo pul OTP
labang nali ikpo la so OTP ma nali tum ber nang po ber lo porte nali tum registration labang ke successful ikpo lapen mobile application la son lo nali tum Play Store long damot App Store lo Amrit Brikshya Andolan apps putok nami ko nali tum long ikpo lapen Play Store kalte official website lo meda nali tum download long iksi lapen download no same process lo nali tum da mobile number ben bernang po lapen OTP nali tum nali mobile long nali ikpo la so OTP ba nali tum bernang po lapen choice 3 copy thing pi si nali tum ki edun ma thing pi men nali tum chong wai nang po lapen da upload geotagged planting photo lapen nali tum la geotags pen ka uthai camera pen na so photos nali tum upload nang po upload that pen afi nali tum track status for dim bernang po lapen oda nali tum certificate download ji athai long exi download certificate pudu ji dak pen certificate bagai nali tum download long ekpo lapen post planting benefit labang kala sono nali tum kecheng si jong si photo verify gal upload dak dvt hin benalang tum nang thabik po paroisi lapen parohini kilong ponji labang ke ningkan ke thom aphi pen sin nali tum la parohini bakke long ponik po lapen lai ningkan thom jong si pleng lo pulo tangte digital certificate nali tum long thu ikpo certificate akaprek labang ke lapen summary la son nali tum koma tum sida apply dun long ma pulte katoka vista me apply dun long iglos tame Assam arlo kido abang pu amang pitum na po lapen kilong ponji labang ke pharo sipen pharo hini lapen certificate lai stami nali tum long dun ekpo lapen non la new registration update labang e klang kon pela si la update bang e non la agasa chiklomolom si media report hi ateng pen polote agos molom pen si cheng pon ekji pusila kipu pons tame non official government hin pen thang update ta pi pon pelang la si update pi pon lo pulot ante puthot nili nali to mala so YouTube channel long na wan pi thu ekpo la pen koson se registration engji la pen koson si ka upload engji koson se certificate ka download engji la ha process nili ang ton pen details nali to pan nang pachini pon thu ekpo sipinia video la bangkel aneng ton ponik nang sa video nali tum share ko karbiang lo ras tame palaik nang la ben pachinik nang la sonson update mate la sonson a video nali tum kelang long versi apan pura la so YouTube channel nali tum subscribe ikon tange domi thak me kadu kawe kar bitis 2.0 YouTube channel long kelang ara do ana pan tame nilin pen kardom